لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1225 لوانا كاين تفسير قرآني في رزبيم وخزمتان ومبست رزامن دي رب العالمين وهي وادارم ايوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. والله برزان يا لواني رابرش كميق لخدمة دعاتي بيروز داوين كرب العالمين ببيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم شكو قماند نبي لو بيرو باوري أوانيك قريش كان أو بيرو باوري كهيتان شكو قماند نبي كوا باطلة پەرستراوی بەنا حەق دەپەرستن هەروەکو بە پیرانیشان بە هەمان شێوە ئیتر خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا دەفەرمی بەشیان لە دنیا و لە قیامەت بە تەواوەتی دەدەینەوە. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء واتە بە هیچ شێوەیەک یا رسول الله صلى الله عليه وسلم شەک و گومانت نەبی مما يعبد مشركو قومك من الأصنام أنه باطل وضلال وشرك بالله تعالى. هیچ شەک و گومان نەبی یا رسول الله صلى الله عليه وسلم ئەوەی کەوا مشریکەکانی قەومەکە دەیپەرستن لەو بت و سەنەمانە هەمووی باتیلە ناحەقە گومڕاییە و هەروەها بڕیاردانی شەریکە لە بۆ الله تعالى. ابن عطية دەڵێ کاتێکەوە لەفظی خیتابەکە لە بۆ پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم بەڵام مانایەکەی لە بۆوی و لە بۆ ئومەتەکەیتی ولم يقع لأحد شك فيقع عنه نهي كواتا شك قماني نبو بيان صلى الله عليه وسلم تاوكو نهي لي بكري ولكن من فصاحة القوم في بيان ضلالة الكفرة إخراجه في هذه العبارة. كواتا بيان صلى الله عليه وسلم شك قماني نبو كوا مشرك كاني قريش لسد باطل ناحق قمرايدان بلام وكو فصاحتك بو الشوية عبارتك هاتية كوا وما معناه كي أي حالهم أوضح من أن يمترى فيها. حالي أوان لوي زور أشكراترك كسيك شكو قماني تداهبي يعني هلا بابنين لصيغي زماني كرديش مثلا كاتك ولقى المقابلة كات قسيك دكيكوا زور واضحة قد جيجاي قمان نية أشتوايا كوات معناه نية مقابلة كات قماني هبي كواتا لێرەدا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بە هیچ شێوەیە گومانی نەبووە کەوان لەسەر ناحەقن کەواتە گومڕایی ئەوان زۆر لەوەی زەقتر و ئاشکراترە کەوا کەسێک شەک و گومانی لە گومڕایی ئەوان هەبی. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل واتە ئەو مشریکانە هیچ ناپەرستن جگە لەوەی کەوا فعلا وەکو باب و باپیرانیان ئەوان چیان دەپەرست ئەوانی شوێنکەوتەی ئەوانن تقليد و شوێنکەوتەی ئەوان دەکەنەوە بەبێ هیچ حجە و بەڵگە و بورهانێک. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص واتە ئەو مشریکانە بەشیان دەدەینەوە بەبێ نوقسانی بەشیان لە دنیادا چەندە ژیانیان لۆ تەقدیر کرایە لای رب العالمین ئەو بەشیان پێدەبەخشین و هەروەها لە ئاخیرەتیش بەشیان کەوا عەزابە بەبێ نقصانی پێیان دەبەخشین. ئیتر بقاعش دەڵێ لەبەرچی دەفەرمی غەیڕە مەنقووس دەی لەبەرەوەی وئینا لەموەفوهم لە تەوفیە هاتیە لەوانەیە تەوفیە لە زمانی عەرەبی بە مانای مجەڕەدی بەخشین بێ
لەوانەیە بەخشینێک بیکەوە یعنی تەقریبیە ضبط نییە لێ نەفی و احتیمالی دەکاتەوە کاتێکەوە دەفەرمی غەیرە منقوس بەشیان دەدەینەوە بە تەواوەتی بە بێ نوقسانی هەروەکو لە دنیادا چەندیان لۆدانراوەندیان پێ دەبەخشی لە قیامەتیش بەشیان دەینەوە بە بێ نوقسانی طبعا لە چی کەسێک لەسەر شرک و گومڕایبی بە بێ نوقسانی عەذاب دەدرێ خوا پەناماندا. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. دیار مناسبة آيات لەگەڵ ئاەتەکان پێشترۆک و ڕازی دەڵێ کاتێکەوە خوای گەورە سوبحانه وتعالى باسی لە ئاەت پێشووتر باسی لەوە کردکەوە کافرەکانی مەککە کافر و مشرکانی مەککە کاتێک مصر بوون لەسەر اعتقادە باڵەکەی خۆیان مصر بوون لەسەر ئینکاری تەوحید و یەکتاپەرستی و هەروەها بەیانی ئەوەشی کرد کەوە ئەوان مصرن لەسەر ئینکارکردنی پێغەمبەرایەتی محەممەد صلى الله عليه وسلم و هەروەها کتابەکەشی بە کەلامی الله تعالى نازان و بەدرۆی دەزانن حاشاه وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على هذه السيرة الفاسدة مع كل الأنبياء عليهم السلام. يترخوا يقولوا بيان كرد بيان دكا كوا أو كافرانا وكواني بيشوتريش لسر أو ريروا خرابو لسر أو ريروا بهالية داتسونا كوا لقل همو بيغمبران بوشي وتعامل دكن وهروها نمونشي هناوا ليرداد فرمي كاتكوا تورات من روانك لبو موسى عليه الصلاة والسلام عيني بهماشي وبني إسرائيل اختلافيان لي بيدابو هندشان قبوليان كر هندشان إنكاريان كر يترأوا بلغي لسرويوا عادتي همو خلقك لديرين زمان وأواني كوا مصر لسر كفر وشرك ببي هيز بلغيك واتواني كم كسنين كوا كتاب خواهي قوله براس نازانن ولا تفسير منارج دڵێ کاتێکەوە خوای گەورە باسی ئەو قەومەی کرد کەوە قەومی کۆتا پێغەمبەرە عەلەیهی السەڵات وەسەلام و ئوممەتەکەی باس کرد کاتێکەوە خوای گەورە سوبحانه وتعالى ئەوەی باس کرد بالأقوام الذين غلب عليهم الكفر والجحود ئیتر خوای گەورە باس لەو قەومانەش دەکاکەوە غالیبەن زۆر بەیان بابنين كفر و جحود و إنكاريان ذكر كميتشان نبي إيمان دهنا يترخواي قول سبحانه وتعالى هم لدنياش جزاي بتواتي دانوا ولا قيامتيش بابنين حقيان داداتو ببي هيت نقصانيك يتردفنمي لو دو آتش خواي قول سبحانه وتعالى باز لقوم موسى ذكا عليه الصلاة والسلام كابهمان شيء خواي قول كتاب بيبخشين اختلافيان ليه بيدابو وكلمة خواي قورة سنتي خواي قورة للتأخير بوني عذاب كافران لبو آخرت لبر أوي همو قومك شرني إلا خواي قورة عذابو بابلين سزاي شنبين تساري كوا لرقا ودريان بيني استأصاليان بكا بلام خواي قورة سبحانه وتعالى بالتأكيد لقيامته حق حسابيان لقلدك يتر أوانش كوا قوي بيغمبري خومان صلى الله عليه وسلم بهمان شيوا اختلافيان لي بيدا برامبر بهاتري بيغمبر صلى الله عليه وسلم برامبر بقرآن بيروزو يتر أو موقفيان بو. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه طبعا لامي توكيدي قسمي بقدي تحقيق دفرمي خواهي قول دفرمي موسى عليه الصلاة والسلام كتاب ما بيبخش كتوراة بو يتر قومي موسى اختلاف لنيوانيان بيدا بدرباري أو كتابة هندشان إيمانيان هنا وهندشان كفريان بيكر لويا ما بستكشسيا ديكوات يا رسول الله أتو خنبار ما بكاتك ومشرك كاني قومكت كفر بو قرآن إذا كان كوالا لا أخواي قول بيدقشتي واشتيشي نوينية للتاريخ بشرية بيغمبراني تريج بهمان شيوا عليه الصلاة والسلام وكنمونا موسى عليه الصلاة والسلام عيني بهمان شيوا خلقاني شي زول لقومكي كتابي خواي قوريان قبول نبو بلكو كفريان بيذكر محمد رشيد الضاد عليه اختلافي قومكت كواتا اختلافي قومكت درباري قرآن بيروس
بە بەغیی و بە تەعەدا و بە زوڵمەوە کاتێکەوە بە حەقی نازانن و هەروها لەبەر هۆکاری و وەکو لە سیرەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم داهاتێ منازعان لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لەسەر مەسئلەی ڕیاسە و گەوراتی و وەکەئەنەما ئەوان منافەسەیەکیان هەیە ئەو پێغەمبەری خوا کو دەبی ئەوان پێغەمبەر نەبن هەروەکو لە هەموو شتێک منافەسەیان هەبوو ئیتر بوونە بەش هەر بەشێکیش با بڵێن ڕووگە و مەذهەبێکی لە خۆی هەڵبژار و هەروها لە نێوان خۆشیان دژایەتی یەکتریان دەکرد بەڵام ئەسڵ وایە کە کتابی خوای گەورە دێ لە بۆی کەوە ئومەت هەمووی کۆ بکاتەوە کەچی لەبەر ئەوەی کەوە هەندێک ئیمانی پێدەین هەندێک ئیمانی پێناینن خلاف لە نێوانیان پەیدا دەبی و بەو شێوەیە پەرتەوازە دەبن فاختلفوا فيه وەکو ابن عاشور دەڵێ معنای اختلاف دەربارەی تەورات کەوا لە بۆ موسا ڕەوانە کرا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام کەواتە اختلاف أهل التوراة في تقرير بعضها وإبطال بعض کەواتە اختلاف أهل التوراة جیاوازی و ناکۆچیان لە نێوان خۆیان لەوەی کەوە هەندێکیان ئیقرار پێدەکرد و ئەترافیان پێدەکرد و هەندێکیان دەیانگۆ دوانیە واتە هەندێک لە تەوراتیان بەڕاست زانی هەندێک تریش لە تەورات بەڕاستیان نەدەزانی هەندێکیان بە دیار دەخست هەندێکیان دەشاردەوە وەکو مەسەلەی شاردنەوەی حکمی ڕەجم کەوا عینی بە هەمان شێوە لە بۆ کەسێک پیاوێکیان ئافرەت کەوا هاوسەرگیری کردی زینای بکات لەوێن دەرێش حکمەکەی ڕەجمە وەکو لە شەریعەتەکەی خۆمادا بەڵام ئەوان دەیان شاردەوە و هەروەها تەویلی کتابی خوای گەورەیان دەکرد بە هەوا و ئارەزوویان و هەروەها هەندێک شت کەوا لە ناو تەورات نەبوو ئەوان دەهاتن دەیان خستە ناو تەورات ئەوەیە اختلافی ئەو ئومەتە دەربارەی تەورات ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم کەواتە ئەگەر کەلیمە و سونەتێک کە لەلایەن پەروەردگارت سابقا خوای گەورە بڕیاری لەسەردا کە ئەویش خوای گەورە بڕیاریدا هەر ئومەتێک و هەر کەسانێک کاتێکەوە دژایەتی دینی خوا دەکەن و بە درۆی دەزانن دەم و دەست عەزابیان لۆ نانێری و بەڵکو موهلەتیان پێدەدا ئەگەر لەبەر ئەو بڕیارە سابقە نەبوایە لە ئەهلەکەهم فی الحال هەر دەم و دەستکەوە بە درۆی دەزان خوای گەورە بە هیلاکیان دەبا و عەزابیان دەنێرتە سەری و هەروەها ئەگەر لەبەر ئەوە نەبووە لەبەر ئەو سونەتە ئیتر خوای گەورە کە عەزاب ناتە سەر ئەهلی کوفر و ئەهلی شرک و ئەهلی تەکذیب لەو حاڵەتەی ئەوانەی کەوا ئەهلی حەقن خوای گەورە جیانی دەکردەوە و نەجاتیان دەدا نەجاتیاندا لەو عەزابە و ئەهلی باتیلیشی لە ناو دەر بەڵام کەلیمەیەک کەوا سابقا خوای گەورە بڕیاری لەسەردا لە پێشترێ کەوا خوای گەورە بڕیاریدا مهلت بە کەسانش کافر دەدا ابن عطیە دەڵێ ولولا كلمة سبقت من ربك دفرمي أو آتا يحتمل أن يريد به أمة موسى لوانەیە مەبەستەکەتی دا هەر چکە لە سەرتایەت کە باس لە ئومەتی موسا دەکە هەر مەبەستەکە ئومەتی موسابی و احتیمالیشی هەیە مەبەستەکە ئەو خەڵکانە بکەوە لە سەردەمی پێغەمبەر بوون صلی الله عليه وسلم و کوفریان بە پەیامەکەی دەکرد ئیتر وأن يعمه اللفظ أحسن عندي بەڵام دەڵێت دەکرێ بڵێن لفظەکە لە بۆ ئەوانیشە لە بۆ ئومەتی موسا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام بۆ ئومەتی محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم و سنەتی خوای گەورێ کەوا دەم و دەست عەزاب نانێری لێ دەفەرمی وإن كلا وەکو لە دواتر دەفەرمیتن کەواتە دەفەرمی هەمووی دەگریتەوە کافرەکانی زمانی موسا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام و کافرەکانی زمانی پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم ابن كثير دەڵێ ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه ولولا كلمة سبقت من ربك دفرمي أو كلمة أو سنة تتسيا دفرمي احتمالا أو سنة خواهي قوري باز لو دكاتن كوا خواهي قوري هيت كسيك وهيت خلقك عذاب نادا إلا لدواي أوي إقامة حجيان لسر دكا وبيغمبريان لو روان دكا وكل سورة إسراج دفرمي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بل وإنهم لفي شك منه مريب واتا أوانيك منتسبا لبو كتاب موسى عليه الصلاة والسلام واتا أمتك مخاطبا بكتابك لفي شك من أمر كتابه التوراة واتا شك قمانيا لتوراتك هي موقع في الريبة والتهمة فلا يدرون أحق هو باطل شك قمانيا هي وهروها اتهام مقابل لك النازان داخو أو كتاب حق للا خوي قولوا هاتيا يان باطلة إتر
هەندێک لەزان کە دەفەرمون وإنهم مەبەست لە ئەهلی کتابە وەکو ابن جرير و محمد راشد الرضا و سعدی وا دەڵێن قرطبیش دەڵێ وإنهم لفي شك منه مريب إن حملت على قوم موسى أي إنهم لفي شك من كتاب موسى فهم في شك من القرآن كواتە ئەگەر ئەوان شەچیان لە کتابی موسای هەیە ئەوە بالتأكيد شەچیان لە قورآانی پیرۆزیش هەیە. سعدیش دەڵێ وإذا كانت هذه حال مع كتابهم كواتە ئەگەر حاڵیان لە کتابی خۆیان ئەو هەبی شەک گومانیان لێبی کەواتە لەگەڵ ئەو قورآانی کە خوای گەورە بۆ محەممەد المستەفای نادی صلی الله علیه وسلم من باب ئەولا شەک گومانیان هەیە غەریب نییە کەوا ئەوان شەک گومانیان لەگە قورآنیش هەبیتن. ئیتر شەوکانیش دەڵێ وإنهم لفي شك منه مريب أي من القرآن كواتە ئەوان شەک گومانیان لەو قورآنەی هەیە إن حمل على قوم محمد صلى الله عليه وسلم أو من التوراة إن حمل على قوم موسى كواتە دەفەرمی ئەگەر بڵین باز لە ئەهلی کتابە ئەوە شەک گومانیان دەربارەی تەوراتێ ئەگەر باز لە ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم واتە ئەو ئومەتێکەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەوێیان هاتبوو شەچیان لە قورآن هەیە والحاصل ئەوە شتێکی بەردەوامە هەروەکو ئومەتەکانی پێشوت شەک و گومانیان لە کتابی پێغەمبەرانیان هەبووە بە هەمان شێوە ئومەتێکەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لێ ڕەوان کرا ئەین شەک و گومانیان هەیە کەوا ئەوە کەلامی خوای گەورەبی والعیاذ بالله لەگەڵ ئەوەش بەچەند بەدەیەها بەڵگە و بە سەدەها بەڵگە لەسەرەوەی کەوە ئەوە کتابی خوای گەورەی سبحانه وتعالى و هەڵگرەکەشی و با بڵێن مبلغەکەی کە محەممەد المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.